ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rugende ibashikiriza amakuru atoso y'abarebana n'umutekano politike ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bwa bene gihugu. Ni mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kwigenekerezo 30 ruheshi umwaka wa 2025 aho tugiye kuba turababwira amakuru akomakomeye ari kuvugwa ko bigizwemo uruhare n'imbaraga zikomeza igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse n'urwego rushinzwe ubutasi rwa Repubulika na Demokarasi ya Congo DEMIAP cyangwa se Détection Militaire des Activités Antipatrie bamaze gucakira intasi zari zoreje n'izasarambwe mu gisagara cya Uvira. Ikiro ni igikorwa gikomeye cyagezweho mu masaha y'umugoroba yo kuwa Mungu kwigenekerezo 29 ruheshi umwaka wa 2025. Turareba ibiri gukorwa ndetse n'andi makuru akomeye maze kujya hanze y'umugambo ukomeye w'igisirikare kizasarambwe bari gupangira umujyi wa Uvira. Turababwira kandi karita idasanzwe bafatanywe izwi ku ikarita rya carte de infiltration igaragaza gahunda bapanze mu gihe kandi bafatanywe raporo strategique. Ibi byose igisirikare cy'Uburundi kikaba cyese kibirungukira DEMIAP ndetse na SNL bakaba bagiye kuba babigenzura bakareba n'andi makuru yabafasha. Hari kandi carte opérationnelle yamaze gutegurwa ya gisirikare idasanzwe mu bice bya Shanje na Uvira. Turaza kandi kureba bimwe mu bikomeye biri kugenda bitegurwa mu bice by'ahitwa Buma ndetse n'ahitwa Karundu. Turebe kandi operation zikomeye yiswe stratégie de infiltration iri gutegurwa ngaha. Turaza kandi kureba mu rupapuro rw'ibanga rwafatanwa abangaba rugaragaza process verbal interrogatoire yagiye ikoreshwa bamwe mu baturage babaza amakuru ndetse nuko igisirikare cy'u Burundi kiri muri ibi bice kibayeho. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na communication electronique y'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi yamaze kuvugururwa. Turaza kandi kubabwira umugambo ukomeye uri gutegurwa wa tactique de provocation uri gutegurirwa Uvira. Turareba kandi operation ikomeye ikomeje kugenda itegurwa ahazanywe compagnie spéciale de cadre républicaine mu gace kegereye Karundu ndetse na unité de reconnaissance tactique n'ibindi bitandukanye. Turaza gusigura kandi point stratégique ziri gutegurwa harimo hub logistique ndetse n'ibindi bitandukanye. Turaza kandi kunyarukira kuri centre de communication hagati ya Fizi na Uvira tubabwire uko bihagaze. Hari kandi spawnage militaire avance n'ibindi bitandukanye birimo birategurwa. Ikaze rero mu buryo buramvuye nga kuri imbonesha kuri mwe rugende ibanononsura ndetse ikabagezaho amakuru atosoye ndetse n'ibindi biba biriko biragenda bipangwa ku rwego rwa gisirikare. Nitwe ba mbere mu kubimenya n'ujya handi uzabutanzwe. Reka twinjire mu nkuru mu buryo buramvuye. Gitondo cya kare nibwo amakuru atugezeho kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kwigenekerezo 30 ruheshi umwaka wa 2025. Aravuga ko ku munsi w'ejo ku cyumweru ku bufatanye n'igisirikare cy'u Burundi gifatanyije na DEMIAP ndetse n'abaturage ndetse bigizwemo uruhare na ANI cyangwa se Agence Nationale de Renseignement cyatagiye muri yombi intasi 3 zizasarambwe mu mujyi wa Uvira zari zifite ibyangombwa by'ibanga. Bigaragara kandi ko bari boherejwe mu buryo bukomeye kuko basanganwa amafaranga menshi arimo amadolari, amashiringi ya Kenya ndetse n'amayero. Biravuga ko kandi basanganywe impapuro zanditseho umugambi munini uri urategurwa. Bikaba rero byarasanzwe muri telefoni y'umwe ndetse hakaba haragaragaye ikarita muri laptop y'umukobwa wafashwe. Bigaragara ko ari ikizwi nka carte de infiltration cyangwa se ikarita igaragaza inzira bashaka kuza kwinyuramo binjira. Turaza rero kubabwira byinshi kuri ikarita, turayisoma tubereke uburyo ki umugambi urimo urapangwa ndetse nuko kugeza ubu ngubu bikomeje kugenda byitegurwa aho bitangazwa kuri ubu ngubu igisirikare cy'u Burundi gifatanyije na DEMIAP bahise babona amakuru akomeye ko bagomba kwitonda. Mu gihe kandi bitangazwa ko hakomeje kugenda hongerwa abo ku ruhande rw'izasarambwe mu nkengero zangaha. Iki nta kindi bimaze. Amakuru adushyikira aravuga ko bari gutegura neza umugambi wo kwigiza inyuma. Igisirikare cy'u Burundi kimaze igihe cyararahiriye gucunga umutekano muri iki gisagara.
dukomeje tukareba byinshi bikomeje kugenda bitangazwa ndetse n'ibiriko birakorwa ngaha biragaragaza ko igisirikare kizasarambwe nacyo gishobora kuba cyaramaze kubona amakuru akomeye ko uburyo bari barateganyije buzagorana. Muri raporo strategique y'ibanga yagaragaye muri telefoni y'umwe mu bafashwe iragaragaza ko bagomba kuzakoresha muri operation abasirikare bari hagati y'ibihumbi 2,500 ndetse n'ibihumbi 3,000 kugira ngo binjire Uvira, aho bazagota ibice bitandukanye bakinjiramo mu buryo bwa encerclement cyangwa se semi cercle, igice cy'uruziga. Ngira ngo biravugwa ko bazabasigira inzira yerekeza ku kiyaga cya Tanganyika, niko byagaragaye muri iyi raporo strategique ndetse na carte de infiltration uko ishushanyije. Ni mu gihe bivugwa ko hari inama yabaye yahuje abarongozi ndetse n'intwazangabo zizasarambwe ibera neza mu bice bitandukanye. By'umwihariko biravugwa ko byabereye ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Biravugwa ko rero hari gutegurwa igikorwa kidasanzwe mu mujyi wahitwa Kibenga n'ahitwa Rugongo, aho rero bivugwa ko bazanyura ahitwa mu Runingo binjira ngaha. Aya makuru ari guturuka mu nzego zizewe muri Service Nationale de Renseignement CNR mu biro by'u Burundi. Biravugwa ko kuri ubu ngubu bafite amakuru yizewe ko Sultani Makenga werutse kugira uruzinduko ngaha muri Sud Kivu muri Karehe yaba yarateye morali ikomeye ndetse asaba abasirikare barongoye operation ahangaha gutangira kwegera ndetse no gusatira ibi bice bya Uvira, kuko bivugwa ko mu gihe ibi bice byafatwa baba bamaze kuba bakigarurira 80 irenga ku ijana y'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru agaragazwa na carte opérationnelle yasanzwe muri telefoni y'uyu wafatiwe mu mujyi wa Uvira iragaragaza ko bateganya kunyura mu nzira y'umurenge bagakomeza change berekeza Uvira. Niyo rero bivugwa ko ishobora kuba ya mbere muyo bateguye. Ni mu gihe kandi bivugwa ko bazavana abasirikare mu bice bya Minembwe bakambuka bajya Ibuguma bagafatira Karundu bagahura n'abandi baturutse mu bindi bice bagakomeza bagana Uvira. Hari kandi gukomereza mu misozi yitwa Katenga no kurasa kure umujyi witwa Kabinduri n'ahitwa Kavimvira bagahura na forces ziturutseyo, kuko aha nahagenzurwa n'izasarambwe. Mu nshamake ni bigaragaza ikarite de infiltration. Ni mu gihe strategie de infiltration yo igaragaza imigambi yo kwinjira mu buryo bw'ibanga ikubiyemo no gukoresha abarwanyi bitwaje intwaro bameze nk'abaturage b'abasivili bagenda nk'abagiye mu masoko ndetse no kukwirakwira mu mujyi imbere. Biro ni bigaragara muri raporo strategique de infiltration nk'uko bigaragara. Biravuga ko rero bari kuzateza kandi bijyanye n'imirwana ahangaha abaturage benshi bagahunga hakivangamo izasarambwe maze zikinjira zifite intwaro Uvira bikaza kurangira ifashwe mu masegonda nk'ayo guhumbya. Zimwe mu ngingo zagaragaye muri iyi process verbe de interrogation inyandiko y'iperereza y'izo ntasi zafashwe harimo umugambi wo gufata Uvira watangiye gutegurwa kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu. Ni mu gihe bivugwa ko bohereje bamwe barimo ingabo z'u Burundi ziri gucunga umutekano wa boda, bikavuga ko bashakaga kuziha ruswa ndetse bakabaha n'amafaranga menshi. Hari kandi indege y'abaturage ndetse binavugwa ko rero hari drone yari kuzoherezwa ikazenguruka mu bice bitandukanye ikajijisha FARDC ndetse na FDNB maze izasarambwe zigatangira kugenda zinjira gake gake. Aya rero namwe mu magera akomeye bigaragara ko yamaze kuba yatahurwa n'igisoda cy'u Burundi. Kuri ubu CNR cyangwa se Service Nationale de Renseignement y'u Burundi iravuga ko hashyizweho ingabo zidasanzwe unité spéciale de contre-espionnage ziri mu bikorwa bya patrouille nocturne irondo rya nijoro mu duce twahegereye Shanje, ndetse binanavuga ko umuhanda uva Kavimvira kuri ubu nguwo wamaze guhagarikwa kuko bigaragara ko ari umuhanda ushobora guteza ibyago bikomeye coalition ya FDNB na FARDC. Hari kandi n'umubano ukomeye hagati ya FDNB ndetse na Demiape ugomba kugenda ukomera mu rwego rwo kugira ngo bagenzure ibikorwa byose bya communication electronique ndetse n'andi mayeri yose akomeye ashobora kuba yatanga ikize kubikomeje kugenda bikorwa kandi bigaragara muri ibi bice. Nk'uko raporo ikomeza kugenda ibigaragaza
hari ibizwi nka checkpoint military ku mihanda yose iva ahitwa Kibongo, ahitwa Rambo, ahitwa Murenge ndetse na Rugombo, byose bikaba rero bigiye gukorwa mu buryo budasanzwe. Hagati aho biravuga ko Masunzu yabagiye kugaruka muri ibi bice mu rwego rwo kugira ngo avugurure ibijyanye na technique de provocation iri gutegurwa. Amakuru akomeye akomeje kugenda agaragaza ko ibi bigiye kugirwamo uruhare na Compagnie Spéciale de Garde Présidentielle yamaze kuba yakoherezwa inyuzi Burundi kaza kwambuka ikerekeza hitwa Karundo. Hari kandi unité de reconnaissance tactique irimo imodoka z'intambara mu bice by'ahitwa Bumu, mu gihe FDNB nayo yashyizeho système de drone de surveillance kugira ngo hamenyekane ibikorwa bikomeje kugenda bikorerwa mu misozi itandukanye, kuko mu makuru y'ubutasi yamaze kugaragaza ko ibi byamaze gutegurwa. Nkuko rero bigaragara, reka duhere ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika, hakaba hari n'icyambu gikomeye. Ahangaha hamaze gushyirwa hub logistique mu kohereza bimwe mu bikoresho bikomeye ngaha, nubwo rero bitangazwa ko isaha iyo ari yo yose ashobora kuza kubamo amakosa bitewe nuko n'abazarendo bo kwa Ngoma Nzito bakomeje gukora ibikorwa bitari byiza. Ahangaha rero hari centre de communication hagati ya Fizi, Uvira ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Biragaragara ko kandi ibi bikomeje kugenda bikorwa, hamaze gutegurwa ibizwi nka espionnage militaire avance hagati ya FDNB na DEMIAP. Bagomba gukomeza ubufatanye bukomeye kugira ngo barinde Uvira ko yagwa mu maboko y'iza Sarambwe. Nkuko raporo ikomeye ya gisirikare ibisigura, mu yindi raporo ikomeye yamaze gutangwa muri GD ibujumbura iragaragaza ko mu gihe umutwe w'izasarambwe wari uri gutegura umugambi wo gufata Uvira nkuko byemejwe n'inkuru z'ubutasi, ibizwi nka renseignement militaire, igisirikare cy'u Burundi gifatanyije na DEMIAP kirimo gukoresha amayeri akomeye y'ikoranabuhanga rihanitse riri kubuza uwo mutwe gutera imbere mu mugambi wayo. FDNB iri gushyira imbere igisirikare gishingiye kuri tactique asymétrique, surveillance de terrain, infiltration physiologique mu rwego rwo gukumira ko ibi bishobora kuba byagerwaho. Biravuga ko izasarambwe zari zapanze kwinjira muri Uvira banyuze mu misozi y'Umurenge na Shanje na Runingu ndetse n'ahitwa Kabindura. Kuri ubu hamaze gushyirwaho ibidasanzwe, hashyizweho zone defensive, hashyizweho FDNB aho iri kuri birometero 35 bagiye bahakira checkpoint cyangwa se patrouille y'abasirikare ba FDNB bafatanyije nabo muri FRDC. Hari kandi gahunda yo guhindura ibikorwa by'ubutasi contre renseignement, aho izasarambwe zizajya zigira abaturage, ariko FDNB yashyizeho uburyo bwo gupima imyitwarire y'abaturage hakoreshejwe proofing complemento nkuko bitangazwa, aho bazajya baganiriza umuturage kugira ngo bamenye ikimugenza, kuko badashize amakenga abatuye muri ibi bice. Biravuga ko izasarambwe zishobora kuba hari amafaranga zanyanyagije mu batuye ahangaha kugira ngo babashe gukorana. FDNB bifatanyije na DEMIAP, seneri n'abaturage bakaba rero bakomeje kugenda bakora ibijyanye no gutanga makuru. Hari kandi bimwe mu biri kugenda bigaragara birimo infiltration physiologique, ubutasi bw'amarangamutima, aho FDNB yashyizeho abaturage bamwe na bamwe bigomba kuzajya bikorwa. Biravuga ko hari bamwe mu basirikare bayo bamaze kwiyambura impuzankano za gisirikare bakivanga mu baturage kugira ngo babane n'abaturage mu buzima busanzwe, bakurikirana ibikorwa byose ndetse babashe no kuba baba aba agent, ibizwi nka agent dormante, abasirikare baterekana ko ari abasirikare bari mu kazi ahubwo baba bafite ibikoresho by'ibanga ndetse n'itumanaho mu rwego rwo kugira ngo babashe gutara amakuru ya gisirikare mu buryo budasanzwe. Hari kandi byavuguruwe mu bijyanye na technologie de surveillance, aho FDNB iri kwiyambaza drone de reconnaissance nocturne, drone zikomeje kugenda zikora mu masaha y'ijoro, zifite ubushobozi bwo kubona ahantu hari abantu benshi cyangwa ibikorwa bihindagurika nijoro. Hari kandi systeme de brouillage radio, ibikoresho bikomeje kugenda bigaragara ko ari ikoranabuhanga ridasanzwe ryazanwa ahangaha, risanzwe rikoreshwa cyane cyane mu gisirikare mu miyoboro ya communication ikoreshwa n'izasarambwe. Bikaba bivuga ko isaha iyo ari yose nabo bashobora kuza kubinjirira bakabasha kumva iby'intwazangabo zabo ziyaga hagati ubwabo. Ni mu gihe kandi bivugwa ko mu mujyi wa Uvira hashyizwe kamera thermique fixe et mobile, zikaba zashyizwe ahantu henshi harinzwe. Zikaba rero zivugwa ko
hari control room cyangwa se chambre de control yamaze kuba yakubakwa kugira ngo habashe gushyirwaho bamwe mu bazobereye bijyanye no gusesengura amashusho n'abayinga mu bya gisirikare kugira ngo bace batahura uwo ari we wese waba winjiye muri uyu mujyi mu mugambi udasanzwe. Biravuga ko rero hari technique de guerre profondeur, ibi ni ibijyanye n'intambara yo hanze y'umujyi ndetse igomba kwitegurwa mu bihe bitandukanye, kuko biravuga ko mu gihe force ya deployinzwe Kavimvira, iri Rugombo, iri Kilingi zose zishobora kuzajya zikorana mu bijyanye no guhindura base secret, aho bizagenda bikorwa mu kugenzura imisozi yitwa Runingo mbere mu buryo budasanzwe. Kuri ubu biravuga ko muri murenge FDNB afite ubwoba bukomeye kuko izasarambwe zimaze igihe zihigaruriye, aho bivuga ko kuri ubu bari gushaka uburyo kibashyiraho ikizwi nka unité de tir embusqué cyangwa se abasirikare b'inzobere mu gutega ibico kugira ngo mu gihe abazaturuka imurenge bazabazamuka berekeza mu bindi bice bazagwe muri embuscade, ibyabo bihite birangirira ahangaha. Muri Kabindura hasanzwe hari unité de reconnaissance tactique ziri kwifashishwa mu bikoresho bizifashisha ibikoresho bya gisirikare bigezweho birimo GPS ndetse n'ibyuma byo gutega intambi, ariko biravugwa ko ahangaha biri kugorana kuko n'abaturage bahari badashaka ko igisirikare cya leta gikomeza akazi bitewe nuko bamaze igihe kinini babangamira abaturage. Mu makuru ahari y'ubutasi aragaragaza ko muri Karundu FDNB yashyize barrage mixe, umupaka ugenzurwa n'inzego nyinshi, harimo imigambi yo gupima intwaro, irangamuntu ndetse n'umwuka, bikaba rero ibi byose ari ibintu bishobora kuba byagorana. FDN bikaba yategije cyase yagaragaje imbogamizi zihari ndetse n'ibishobora kuba bizaba. Bimwe mu bikorwa biragaragaza ko biri kwitabwaho, hari operation Eperve de Hanui, ibikorwa byo gutera amabombe mato mu magira anyurwamo n'izasarambwe, mu gihe rero bivugwa ko bamwe bashobora kurira ibiti bakajya barasa bari hejuru nkuko rero muri iyi raporo y'ubutasi ibigaragaza. Hari kandi patrouille motorisée en rotation continue, imodoka za gisirikare zishobora kugenzura uturere twose, ibitumwe izasarambwe zitabona aho zinyuza intwaro mu buryo bworoshye. Ibi rero nibyo biri kugenda bitegurwa na coalition yo ku ruhande rwa FARDC. Hari kandi operation hari philological operation, aho bari gukoresha amaradiyo yo mu bwihisho n'udutabo tubasha kuba twakohereza amakuru mu buryo bworoshye. Ibi ni bizwi nka military tablet, aho wandika ibyo wanditse bigahita byisiba ku kanya ukoresheje ikoranabuhanga rigezweho rya Telegram, aho kuri Telegram wohereza Telegram nyuma y'igihe gito ikaba yasibama. Baro bivuga ko no mu gihe intasi yo ku ruhande rwa FDNB cyangwa se FARDC yafatwa, izasarambwe zitabasha kubona amakuru kuko yabakoresheje uburyo bwa Telegram buri crypté, aho bitangazwa ko ubutumwa bwose buhita bwisiba. Kugeza ubu rero hari bimwe biri kugenda bigaragara muri iki gisirikare. Biravuga ko hari morale des troupes, aho barwanyi bamwe na bamwe b'abazarendo badafite morale bitewe nuko bitangazwa ko bamwe bari mu gahinda gakomeye kuko abo kwa Ngoma Nzito baraje barasanye bikomeye, bamwe muri bo barakomereka, abandi ibyabo birangirika. Abatera nkunga batangiye kuba bagaragaza uko ibintu bihagaze. FDN byongeye kwerekana ko ari igisirikare cy'intangarugero nkuko rero babivuga muri Telegram ikomeye y'umukomanda kabuhariwe watanze amakuru mu rubuga rwa WhatsApp. Yagize ati nibyo kuba hari ibice bimwe na bimwe twambuwe hano mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo, suko tutari tuza akazi, ahubwo nuko izasarambwe zaje ari nyinshi. Kuri ubu turashikamya mu gisagara cya Uvira, twiteguye gupfa kugeza ku musirikare wa nyuma, ariko iki gisagara ntikigwe mu maboko y'umwanzi. Kabari ari ibyatangajwe mu gihe urugamba rwo rukomeje kugenda rwitegurwa. Mu nama rero zatanzwe hari bimwe mu bigomba gukorwa, harimo cordon économique, ikaba rero iherereye ku muhanda uva i Burundi ndetse ugana mu gisagara cya Uvira, hari no kuvuga uvuye mu nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Biravuga ko rero iyi koridoro nayo yamaze kwangirika, ni mu gihe kandi bivuga ko bimwe mu bikorwa bya gisirikare biri gutegurwa ngaha benshi babibona ko bishobora kuza kurangira bidatanze umusaruro wari witezwe. Reka turebe uko bihagaze kubirebana n'ibiri kubera muri Ituri. Amakuru ya gisirikare hari twakiriye ku mugoroba
wo kwigenekerezo 28 ruheshi 2025 nuko imiryango y'abanyekongo b'abaturage batuye mu karere ka Mambasa yamaganye ingabo za FARDC kuko zitari kuza guhangana n'inyeshyamba za ADF ndetse zimaze iminsi zihohotera abaturage. Abasaga 40 bashimuswe kuwa gatatu ushize mu mudugudu witwa Elake mu birometero nka 200 uvuye mu mujyi wa Bunia mu majyepfo ashyira uburengerazuba. Nkuko bivugwa niyo miryango, izi nyeshyamba zimaze igihe kirekire zifite ibirindiro bikomeye muri sheferi ya Bakwanza muri Bombi, aho zishobora kuba zibasira abaturage harimo ibikorwa byo gushoresha abaturage ndetse no kubanyagutwabo. Abaturage bo muri aka gace kahitwa Mambasa bahangayikishijwe bikomeye no kubiza inyeshyamba za ADF zimaze ukwezi kurenga zigaragara muri aka gace. Kuwa gatatu ushize habaye imirwano ikomeye hagati y'izi nyeshyamba za Mayimayi mu gace ka Ereke hafi y'ahitwa Bikayito, aho hapfiriye abarwanyi babiri ba Mayimayi. Abandi baturage basaga 40 bafatwa bugwate, kugeza ubu ntiharamenyekana aho baherereye. Abaturage rero barabatabariza. Reka dusoreza aha cyonda sabone twiban politique tekano banyi n'amakungu ubuzima bwa munsi bwa bene gihugu. Astra Vista.